Perpulungan Tuhan Yesus meriah ukurta. Bancika kita jumpa mulihi ibas acara pepalem pusuh ibas kanal YouTube YKB Bahasa Karo. Sope si begiken kata Tuhan si pindo gegeh mandi bata bas totonta artoto kita. Bapa Raja kegeluhan kami selaku kami anak-anak du. Kami reh ngatakan bujur man bandu paksa endak. Sebab ati kami megiken sadabagin karena katan. Mari kesasi badiang ranakam. Kam si puangkaken katandu. Segelah kami pebanci jadi pelaku katandu Ngeranakam Bapa, bersikap kami megiken katandu. Arah Yesus Tuhan. Ulu kebenaran si tuhu-tuhu. Reh kami mindo penampat. Amin. Kata di bata si jadi palas renungan man banta sini buat ibas surat wasiat si ertemaken erjuang raduras di bata. Ibas perbanan Rasul Bindu 5 menakan 10 pitu se-26. Jadi palas perenungan emeka perbanan Rasul 5 10 siwa se-20 nina bagenda kata Tuhan. Tapi sanga bernyi reh malaikat Tuhan nalangi pintun penjara Iteguna rasul-rasul darat jangan nina lawuslah. Beritakan karena kegelun simbaru inda mankala sin terem ibas rumah pertoton. Senina rasturang kebenaran desken lau. Akin idehken reh lalana lau maler rastungkas ujapape. Perbantuhan ulu kebenaran sila pernah ngadi rasini. Ia erdahin alu kini maha kuasana. Jana labolit sada gegeh. Labolit sada kuasa pe si banci pengadisa. Para rasul nggo ilarang keras. Guna ngajarkan entape meri kesaksi kena Yesus. Anem bagi gia Petrus alu tegas nulak larangan si perbahan man bana labo mungkin ia banci ngadi guna nurikan karena kai si enggo pernah i alamina ras inanamina ena banci si bandingkan perbanan Rasul Bindu 4 ayat 10 siwa 20 perban si me paksa kala enda itangkap ras imasukkan ku bas rumah pertoton tapi bas paksa berngi reh malaikat Tuhan mula hisa ras itu guna rasul darat segala lawes ke rumah pertoton ras meritakan kata di bata singgelu. Perpulungan Tuhan Yesus manusia alu krina kini kuasaan ras gegekna banci saja ngolangi kebenaran tapi jelas labo banci pesini entape pemateikan kebenaran. Di bata labo banci sini. Ia erdakin ibas kini sunyin guna nurikan kebenaran. Manusia labo ngasup guna pengadikan ia erdahin. Kune kita sedekah endar sikap apatis guna ngelakukan kebenaran di tengah dunia enda. Maka kita yajub segala banci erlajar ibas pengalaman rasul-rasul enda. Berjuang guna ngelakukan kebenaran pada hakikatna erjuang raduras di bata. Perban si para perjuang kebenaran harus ngalakan erbagai ambatan bagi kita panci ngenanami kuasa ras penampat di bata bas kegeluhan ras perjuangan kita. Mari raduras kita toto. Bujur Tuhan, kamgo ngeranaman kami. Katandu segelah kami pe tetap berjuang raduras di bata. Ibas ngalakan erbagai perbeben, kini seran, hambatan, tantangan. Pengasuh kami, segelah tetap kedeheran kami ras Tuhan, sirbanca, megegeh kami ngalakan erbagai-bagai tantangan.
Canah kata duemu jadi kekeman kami, pasu-pasundu. Sebelah kami pengasuh, dalankan kata duwe bas geluh kami. Bujur Bapa, endam toto kami, sebab reh kami ngatakan bujur, ibas gelar Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Senina rasturang bagem kata dibatasi sehman banta warienda. Maka mido kami segelah kita banci ngelai, subscribe, bagi pesi bagikan manta-manta si deban, alu bagi raduras, kita nggo ikut muat bagin ibas pembarkan berita si meriah. Raduras pelayanan YKB, dibata masuk kita. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.